ولكن انا كنتسير باش نمشوها تدو التكليف اللي كنا نهضروا عشير بالنسبه لي نمشوها الايديتال سيت مورانا مرد كما شاوس لي لان كاورنا يما الزلايب بايتشاي وصا حسن ميم دونك اوزيدي سوق الكيسيس سي مسار ديال انا مثلا دينا بوكو ما شاوس زمان الحل صور غير لا تروح حسن تليفون زينا غتفهم باللي كونكوا القبائل ساعه لا بروفوندور دو لا بونسي ديال المشاوس مي ماذا المشاوس كتكون تليفون اسكو الذكي القبائل انا تسمس في كناس الزلاك نحسب كنيس السوالين نير لي غامي إذا ما يجيني دول عليه هذا شغل خاطر كاين يمينو دا وشو عندهم القبائل روحها تموت الروسي بغير فارسي العسكر تصريط ديال روسيني كلا دي انستركتور دونك عابين يساعد لكن ديال العسكر صنع فارسي نغرا شي طوخ الطريات نغرا شي طوخ انجليزي نغرا فاروميز درا روحها يديروا ديال صغيرين اسمي يدو فيها ركزه كي صار هنا كي جا لونيفرسيتي دو شانغاي دي الحكام ولا كي انا يديروا فرنسا بالليون اللي كيستفنا في مسار خاطر يسينا فرنسا ولا يسينا فرانسيس ني بس إنك كنا تدوري أما وضغط برسل وفي خيك مشوهات كاش لي تاويلنا شو كنقابل تنس الشينوات تمام دونك il y a une universalité au niveau des peuples premiers في دار ينقري قراص نكوني سجدودن يمزورا يمين نكوني عقلا ذبوازا جدودن يمزورا اكن لنا الشينويين اكن لنا العربن اكن لنا الوذيين اكن لنا يجدودن نتفكر في جيم على تروحهم سيتمور ثرثاير أتصفن بالليل لن تمشوها يشوفال فما أيلا نتمر القبيل ده شو كان مرض تواليت تمشاوتني فما أكيد هذاك الجيم en termes d'analyse فما مرض الصفر تساعد الغبربان أتصفن باللي تمشاوتني أزاريس تقبيل مرض غاروف ديال المثل أينات لو كونت دو جينيفري d'Andersen d'accord روحها على السؤال وفي غير الجينيفري اللي من قارن في التجربه تاعها يمي ولا شي تزيدا امكن سيقار يتمشى وتنير يقراس لو كونت دو جينيفري يتمشى وتنير يتمشى وتنير يعني عندي داك كيقارناس يما الزلايبه بايتشايه عايشه تجمع بعضها نكوني نقراس كيسنقار نقراس افروخ يمشني نتسمى يعاودس أزويل يعاودس بالتيت يقارس أينات لو كونت دو جينيفري ما إلا طالب التجربة تاعها زمرا دينير ولا شي تغراسيوال ولا شو نكوني سينيتورا في بيتين زيك فما التجربة تاعها وزرا ما تشفان كي مرا التجربة كي تساعد سنان تساعد أينات الحبة كي غنشتات تيني نتزكس نتورا الباشلك نغاشلك كنا قارن نتورا في بياتي لو بلاد نوفون في بياتي لاكيني كلش ضغط طلع باللي تجراني يوفير باللي أندرسن يوير ثماشا وتنير سي تموت القبيل في نير باللي يا دي زيليمون داناليز باش لي ستوفيون ثماشاوت نزرع ان سيتكا هو بفكاد دي فازوارا اسمي دو كلن اسم راه ديالي يجدودني مزورا تمام هم بغيت صورنا دا شو اكيد غير كان اكيد داك الجداران دا شو لازم نكون دا ساليرو تمام دايا ماذا اذا نطلع يمثل نيرتي دي اليوم هي غير شاكين دي غريكيه الشغل يغار غير غريكيين خاطر il y a quelques années, il y a eu une d'Anormas américain, c'est un journaliste américain, il s'est beaucoup intéressé au peuple berbère. D'ailleurs, les Américains se sont beaucoup intéressés parce qu'il y a beaucoup de recherches sur le peuple berbère. Il s'est déchiré et grave. Il voit le blé, il connaît pas le monde d'arabe. On est venu du Yémen. Ils ont analysé le génome kabyle, le génome berbère. Au fait, dans le génome, qu'est-ce qui nous rapproche des Berbères, des Arabes? À peine 20%. 80% de la composition génétique des Berbères, elle est beaucoup plus proche des Italiens et des Grecs, et notamment des Grecs.
دايما في الدنيا واللي تسيت نشري مرة تاكيكي أتاخد باللي لن يسموال يبليرش قابل يبليرش يبليكي قابل البلير مرة dans le mot scientifique comme l'utopie. L'utopie, l'utopie, et une utopie là, où faut faire. C'est ça l'utopie, quelque chose qui n'existe pas encore. اللي يجي بنيا نزمر انواليا باش نتماشاو يديوسان سي تموت القبايل وين تميرني باش نتماشاو تيغي شاركن ديك الجدود اللي مزوره عندها تموت البنيا باش نتماشاو تباغا يدنوي غنسالي كي داير يسهل وزرا بالي غادي تسيل اكمل الزربيه est-ce que je vais appuyer, j'espère que Michel j'espère que c'est là je vais souligner parce que tu vois quel point qui me pousse à réfléchir, c'est-à-dire Michel, je suis aussi optimiste, on va dire là. C'est toujours d'abord ça. نظر كيف حاجات j'ai une source, une photocopie des archives d'UNADCO فيه des zones des perdants سميتش الفرنسا les perdants ولان في la société kabyle ils ont fait ce qu'on appelle la description, ils ont décrit en fait الشبلان اسمي وجي كوبي هضرت في famille السرحان اللي كنت هضرت فوالا même السرحان est-ce que on peut se fier. Est-ce qu'il y a une certaine objectivité? Parce ils ont décrit, est-ce que parce que ce sont des archives ils sont pas ouverts au public. La deuxième question dans laquelle l'immigration déjà c'est un processus d'acculturation. C'est objectif, on ne peut pas aller à l'encontre d'un mouvement qui est objectif, d'ailleurs décrit, je ne vais pas m'évader, c'est aussi des faits, des faits d'air, comme langue première. Cette date, il y avait un cas, déjà c'est choquant, il y a eu le cas, c'est voilà la question des choses. C'est le chaque dame dans le sud-est qui se met dans la imagine ça, il a d'autres phénomènes qui je veux je vais te rassurer mais c'est positif et tout, je veux juste être rassurée. Est-ce que la capacité c'est l'ouverture sans la négation de soi, sans voir que être kabyle c'est négatif. Et c'est plus mais pour justifier le kayaki, mais il existe. أتحضر هذه هضر صراحة تحضر يوافق كان ديك الجزائر فقط بين ثاني زاد بلا خاص المسلمين وفي ما في ما يتمير اللي ما هضر بعد يسالها ما باش وخصوري ما يعني اللي الجزائر تقرا يعني أتحضر ديما الدار اللي تحضر ديما ضروري le positif, le pouvoir, la puissance positive, voilà, il est représenté par ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les civilisations. Ça demande assez de l'anglais, dans l'anglais, c'est le peuple, etc. Ici, bon, c'est justifié, c'est des nations, mais les civilisations, c'est une histoire assez grave. Mais une cesse de ça. Et ce qui doit être, si j'aimerais bien être optimiste, allez dire si tu as le verbe. Alors, je vais d'abord vous répondre en tant que sociologue, et puis après, c'est très difficile de parler de l'aliénation, mais ça, c'est mon côté psychologue. Alors, vous avez parlé des perdants qui ont écrit sur la société kabyle. Il y a là, il y a Tidet, il y a Tarag, il y a Zberensi, il y a Sagir. Ça va marcher. خاطر مين غرا عملوا ثنين اسمي يوران يكونوا غرا يوران غرا زمرا داكشي الزقاره وزمرا غرا مستوي الا نديرو تديني داكشي الا نسيت صداقه داكشي الا نركد داكشي الا تيدت داكشي الا نور من الليل لكن خالص فما يوران كل ثنين ظفرا يون يسوي ظفرا يون المقصود اشو غا خاطر زيد اسمي ديك الشمليه كان يروني نص العسكر فما تسوي لي سنه باباس
Un missionnaire. Déjà, au niveau de la pacification militaire, il y avait un missionnaire avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a effectivement une idée derrière que nous connaissons tous, c'était briser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résistance catholique. Soit par la religion, soit par la tuerie. De toute manière, les massacres qu'ils ont faits en Kabylie, figurez-vous que grâce aux légués, il y a eu un ouest à l'Asselhzen. Asselhzen, nous fait-il gauze légués, nous fait-il gâtouaris, nous fait-il gil nous savons, pas mal. Nous fait-il gâtidja, de chez Asselhzen. Asselhzen, tfant. الرقبيين أثبت كان لافار منسومة أثبت كان لافار منسومة خدمت لي ماساكر كيفزون في الرقبيين جدت أخبار بينك أنت تعدى تزمور تتصفي على القيون الزمور يا تزمور تعلق ليلة فمار تعلق يرجزن يمثل الجنس تجيني. Alors je vais vous citer quelqu'un que nous connaissons tous, que nous avons tous vu, c'est Mouloud Faraon. Mouloud Faraon, dans le journal, Inès, pour adhérer à de telles thèses, il faut n'avoir rien compris à la société catholique. Les ignorants ont fait pourtant on se rend, mais il fait le had, mais on a fait déjà son analyse. C'est exactement la même analyse qu'il avait fait du livre de Anoto et le Tourneau. Il y a quelques pages, un derrière Choufla d'or, comme quoi vous êtes un grand peuple, démocrate, etc. Mais, on va de dire, 95% de leurs recherches, c'était pour domestiquer les Kabyles, pour nous anéantir. Mouloud Faraon, il l'avait compris. Il a écrit exactement la même chose que ce qu'il a écrit à propos des perdants. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à la société kabyle. Maintenant, vous parlez d'immigration. Effectivement, il fut une époque, un dame, l'Orfaïeul, le Marafon al-Baran, le Français, ثلاث جماع ثم تمور في كلش. مرة رحنا للجزائر ثلاث جماع. مرة رحنا لتونس ثلاث جماع. وكشباب على فيق ماربين اللي كمية نتسولر في مساعة لتونس. عند الدكتور القبيل تسوي العويد ليس. C'est la mondialisation. Voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, c'est que le système arabo-islamique, le système dominant arabo-islamique, s'était imaginé que le nucléaire, en fait, aura les Indiens d'Amérique. C'est le même plan exactement qu'avait la puissance coloniale française et dans le Rwanda. Ils ont étudié le système d'extermination des Indiens d'Amérique. Nénès, on va appliquer exactement le même système. Ça, c'est un général qui l'avait un petit peu révélé dans son journal intime. C'est le général Martin Frey. Il y a Charles Robert Ajoran qui a repris timidement, et il dira le général Martin Frey. Mais après, Esmir, le gouvernement algérien, Robert Ajoran, il est devenu l'ami de l'Algérie. L'ami de l'Algérie. Figurez-vous qu'à partir de là, l'article qu'il avait écrit il y a très très longtemps, à peu près il y a une cinquantaine d'années. D'ailleurs, il a beaucoup emprunté à un monsieur qui s'appelle Le Glé. Pourquoi Le Glé? Parce que dans les années 1920, Le Glé était l'équivalent du ministre de la Culture en Algérie, au Maroc et en Tunisie. C'était lui qui s'occupait de la culture. Donc c'était lui en premier qui avait écrit l'école française et la politique berbère de la France. C'est le premier qui avait écrit ça. Donc, Esmir, il fait Charles Robert Ajoran, il était contre ce qui a été écrit par lui. Bizarrement, quelques années après, il a été récupéré par le gouvernement algérien. Figurez-vous qu'il a fait une dizaine d'articles sur le mythe kabyle, où il nous a massacrés. Ce n'était plus le même Charles Robert Ajoran. Figurez-vous qu'un type comme Charles Robert Ajoran, qui
qui a été recensé, qui était recensé autrefois comme étant l'historien le plus honnête qui soit. Goudon el Mithron,